daghan rong mga nindot nga mga punto pero kontrobersiya sad sama pananglitan sa unang pagbasa nga mihatag og instruction si San Pablo ngadto kang Tito nga kon magpili siya mga pangulo sa simbahan or mga pari o mga obispo kinahanglan usaray asawa. Pasabot mga asawa kidemi. No. Usa ba yan ni tinuod bitaw na mao may gibutang sa unang pagbasa. Basta lang dili sa lawayon ang kinabuhi. Nya okay ra ninyo mga asawa nako? Ha? Unsa may inyong bation kung mag-agbay-agbay na kog uyab dire nya moingon ako ninyo mao na ni ang akong asawa. Unsa inyong bation? Di mo moingon yak. Musimba pa ka mo. Labi na gyud og naay panahon di ko mumisa kay naluya sa asawa. Kaya ang asawa ba na ospital o niya nag-atiman in town ko dito, anak. Sawan, okay mo anak? O na nga, ang ikonik ni nato sa Ebanghelyo, kining disiplina namo nga celibacy, nga dili magminyo. Gibase ni sa daghang mga sukaranan. Una, gibase ni sa kinabuhi ni Kristo nga wa magminyo, sa kinabuhi ni San Pablo nga nagsulat sa unang pagbasa nga mihangyo nga mas maayo pa ninyo nga dili na lang magminyo, kinabuhi sa mga apostoles nga wa magminyo og si San Pedro mibiya gid sa iyang asawa aron mosunod ni Hesus, kinabuhi nga gitudlo ni Kristo nga dunay tulo ka hinungdan ngano ang tao dili magminyo na ay kapunang daan sa to pa steril na sa uban gisteril sa kaning tao, ang ikatulo dili magminyo alang sa gingharian sa Dios. So mo na mga sukaranan pero para nako usa sa sukaranan kining skandal. Kanang ningon si Kristo sa atong Ebanghelyo, kining likayin ninyo nga mahimo mong makaangin sa uban sa pagpakasala. Ang kana kunong sala mahitabo gina kay naa mayawa. Dinis kalibutan ang sala naa gina siya. Kay ang yawa musud man gina siya, manintal man gina. Pero alaot kuno tong makahatag og skandal or makaangin sa uban sa pagpakasala. So kung ako isipare sa ako lang mismong kaugalingon maglisod kog manage. Ako ba ang sa inyong tanaw nako buutan ko dili? Kamo diha inyong tanaw buutan kay wa man ta magkuyog. Pero pangutan aning ako mga kuyog sama aning mga driver sa Mang Edgar, kani sila si Rimi, Nara, kana sila si Idna, nagkuyog mi. Pangutan nabuutan as father. Ang una ng buhaton mo mukatawa. Mukatawa gani na pasabot na anay nagpahipi. Mo pa kuan man gani na mo padungog-dungog man gani na usahay si Edgar. Yun siya kita mi ni kuan ana ba? Dugay ng higala ba? Ingon ko no, moingon ko no niya, napaday kang father? Yan siya, kami kapoy kuyog. Siya, kasustinner sa kano? Nya iyan ang isulti nga maminaw ko. Ang sabay pasabot ana, gipadungog-dungog kong Edgar nga, giagwanta na lang yun ko niya. Ambot ni sila si Dani, hasta ni ang duyog-duyog na to din ni kaning magduyog ba? Way siguro mingon no sa ka ni ibalhin ni paria luos lag pangoriksyon sa atong kinantahan. Mura ra basag maigtingog, wa ra basag yun di maka maumkanta. Ambot lang ha, wa sa ko kibaw ana. Pero
Sa ako pa lang ng kaugalingon, ako lang gisgutan ba, sa ako pa lang kaugalingon, galisod kog manage, nga dili ko ka-influensya og dautan. Unsa naa pa ko'y asawa, naa pa jud ko'y mga anak. I-relate man na nganhin ako, ngayon man na, ay, asawa na pariya, sus, libakira ka istanan. Ya siging wali nga di ta magpakasal, ay, waka badlong siyang asawa. Mga anak ba ron, napay mga anak ay, mga manuyupay kayong dako. Nya siging wali din he. Hay man ang atong kulikta, tuan na nas mga anak na misuyok. Bisan pag magbinuutan ko, maglisod pagay kog kontrol sa akong asawa, maglisod pa kog kontrol sa akong mga anak. Unya arog maminyo ang akong mga anak, ang ako na sang mga apo, ang ila na sang mga kana ganing asawa nga akong mga umagad. Moingon na sad, nay mga umagad anak. Sus, tibaw ba ka? Kana anak. Labaw na gyud naa pag gyud ko'y kabit. Sa ako na lang. O kaya ang mga minyo karon na may mga kabit. Di ba? Di ma-relate sa akong pagkapari. Ako gatudlo kog pagtuo, pero ang tan-aw sa mga tao nako dili pagtuo, skandalos. Muna mo samot kalisod ang akong pagsangyaw sa pagtuo. Muna si San Pablo kung imong tan-aw nang iyang gisulti, purting lisura og minyo ka. Lisod kayo. Tanawa niyo. Ingon siya diri nato usaray asawa nindo to katong inong jud usaray asawa. Usa ka pangulo kinahanglan dili sa lawayon og usaray asawa og nga ang iyang mga anak magtotoo, dili mapatuyangon og dili masupilon. Na kinahanglan dili siya sa lawayon, dili garbuso. Unyarog ang akong asawa garbusa ka istanan. Maigo sa kuana, dili bangis, unyag bangis ang akong mga anak sa kinsalay kulatahon. Di ba? Og dili hakog, unyag hakog kay akong asawa tanang kulikta adto gid niya, yag musagol ang madri bugnoon pagyod. Perting gubaas pagtuo. Mo na ang simbahan na malandong niini, na malandong hangtod may desisyon gyud ang atong simbahan, mga pare, puslan man nga ato yung isangyaw ang pagtuo, puslan man nga mo disiplina kita sa atong kaugalingon o sa atong pamilya, sugdi na lang ni pagdisiplina sa ato mismong kaugalingon. Pugna nato ang pagminyo. O epektibo kayo. Bisag asa mo adto ang pari, basta pari nga nagtinarong sa pagkapari, bisan ang dili mga Katoliko nga mga leaders mutahod Diyos pari kay kahibaw sila unsay gideprive sa pari sa iyang kaugalingon. Sama ba nining mga athletes, kana ba mga athletes nga ma-champion, sama ni Manny Pacquiao nga ato yung pride sa Pilipinas o sa tibuok Asia, nga adunay Asian first boxer nga nagpuyo din his Pilipinas og sa di na sagikan Jinsan nga nahimong 8th division champion for long time, nahimong champion kana di man na mapantayan nga record o pa man na di pa lisod kay i-break nga record, pero unsa may gibuhat ni Manny Pacquiao matod pa niya iyang gidisiplina pag-ayo ang iyang kaugalingon, gani na pa si term nga gigamit, gisakit, gipanish na ko akong kaugalingon aron mo daog. Mao sad ni ang disiplina sa pagkapari, pagkamadri nga Katoliko. Muna nakaingon ang mga tinun-an dire, dugangi among pagtuo Lord kay murag lisod man ni kaayo. Ingon dayng Ginoo, kung doon na mo'y pagtuo nga ingon kadako sa lisos mustasa, makapabalhin mo sa sa kahoy dinhis bungtod ngadto sa dagat. Mo ba itong pagkasultiha? Atong subayon. Kung doon na kamo'y pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga si kumoro, maluka ka og balhin sa dagat,
o kini mutuman kaninyo. Nay mo ingon namo lisod kayo pugngan padiray lalaki gud ta, or kung ang pari sad effeminate maibog og isig kalaki sa naagunay daghang sakristan, lisod kayo pugngan oy ana kana kung ang atong gamiton rason, pero gamiton nato ang pagtuo sayon kayo. Parihara sa nas mingon bana ka di kakalud-o na ng imong asawa, siging tupad diha, mauna lang gid na lisod manggani kayo mang uyab magsigig kuyog, pulan manggani ka kana na bang gadug yun mong higda, tanang baho imong mahanggap ang tanang bati imong makita, di ka kapulan ana. Pero kung ang imong gamiton pagtuo, kaya ra gyud ang pag-ingon for better or for worse. Unsa nang usa? Isa mo nang til dito, natulo man ko nakabukod for ang mga asawa bang nagmahay nas bana ba sa till death do us part. Ayaw sa mo ana napanaylain for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer. Una pa tong ikaupat, till death do us part. Gusto man imong patyon mo namin jadi pader till death do us part. Ayaw ana, ayaw lahos dito sa nya ka lisod ba na o sayon lisod gamita imong rason, divorce, legal separation, puyo-puyo rason man na ada magpuyo-puyo lang usa ta kay og magkinaunsa dili lisod ang pagbuwag rason. Pero ang pagtuo gatudlo mabuhat nimo bisan unsa basta mo practice kas pagtuo. Ayaw na pangayo nga increase my faith, but give me the grace to practice my faith. Practice dili increase. Mao na siya nindot. Tanawa unsay gitubag nato sa Salmo, Ginoo tubag Ginoo mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kana mo nay pangandoya, faith na dili na madag rason, kay kun rason lang gi lingian ang imong tupad, gamita imong rason unsa imong makita. Ika ako ning mama, maldita kay instanan. Ako ning igsuon, tikasan kay instanan. Mora na imong makita kay rason man. Pero iniglingi nimo ginamit ang pagtuo, mingon ka mauni ang akong asawa, image and likeness of God. Gasanis Ginoo nako. Mauni akong anak, gasas Ginoo nako. Challenge sa akong pagkamagtotoo. Kay mosuyop man. Ana, di ba? Mo na imong makita. Tanaw na ko ninyo, mauni ang akong mga parishioners gihatag sa Ginoo nako. Challenge gini kay minus pa kay gipalit nga slot. Ana. Di ba? Nya kung daghang sa gipalit, mao ni ang akong parishioner nga nakapa-increase sa akong pagtuo, very inspiring. Di ba? Nya, igtanaw sa ninyo nako, gamit ang rason, nya nasa daay mangigo na sa niron. Nya nasa daay maligya na sa nirogsla. Nya nasa daay dugay na sa kainirong mahuman ang wali ani. Di ba? Mga inana inyong ipang rason. Di ba? Pero kung magamit mo pagtuo, ni ana ang Ginoo, musugod nagmisa. Medyo lang batig naong, pero maugid ni ang Ginoo. Di ba? Mauni gisultis Ginoo nako karon, naunungan gid nako akong bana, dili day nako sawayon. Naunungan gid nako akong asawa, dili nako kulatahon. Kay gisulti na sa Ginoo, pinaagi sa nagmisa nga pari. Umao na faith. Lingay mong tupad. Lingay ba? Yung naunsay imong nakita nako. Panutan na. Yung naunsa may imong nakita ro nako. O gamit kag reason, mas stress ka. Pero mo gamit kag faith, mubalhin ang imong mood gikan sa pagka-stressful ngadto sa pagka-graceful.
gikan sa pagka painful ngadto sa pagka joyful, gikan sa pagka doubtful ngadto sa pagka kamo na lay sumpay manindog na ta.